Mu ruzinduko akomeje kugirira mu burengerazuba bwa Afurika, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo kwa kabiri yavuze ko ashyigikiye byimazeyo ibikorwa byo gusubiza mu buzima busanzwe inyeshyamba za kisilamu zayamanitse muri leta ya Borno muri Nigeria. Porogaramu ya ONU yita ku biribwa PAM ivuga ko amapfa adashira mu karere Ethiopia na Somalia biherereyemo arimo guteza amakuba ikiremwa muntu. PAM ivuga ko imvura yabuze kuva mu mpera za 2020 yatumye ibiribwa bibura mu karere. Icyamamare cy'umuraperi w'umunyakenya Henry Ohanga aragerageza gushishikariza urubyiruko amatora mbere y'uko aba mu gihugu mu kwezi kwa munani. Abajya mu gitaramo cye kugira ngo binjire basabwa amakarita yo gutora. Rwiyemezamirimo w'umunyasudani ararwanya ibihumanya ibidukikije n'izamuka ry'ibiciro bya lisansi, akora utumodoka tuzwi nka tukutuku dutwara abagenzi dukoresha ingufu zituruka ku mirasire y'izuba. Mu burasirazuba bwa Kongo, abategetsi muri guverinoma n'abita ku bidukikije bahanganye n'imvubu mu ruzi rwa Rusizi no mu midugudu ihegereye. Guhera muri 2019 izo nyamaswa zishe abantu byibura 7 kandi zangije imyaka mu mirima.